Makuru gitu ag'ebyobushubuzi twakuletera Dan nduhukire omulisa w'enjuki arikugira ngu ogu nigwo murimo gwanguhi. Enjoki n'omurimo ogurikukorwa mu Uganda kandi n'omurimo gwanguhi ahabw'okuba nk'oku mwahurira okuriisa kwona ahi nikuba nikwetaaga itaka, okuriisa kwona ahi nikuba nikwetaaga okureeberera ebi orikuriisa. Kwonka okuriisa enjoki ogu n'omurimo gw'orikutaahamu enjoki noobaasa kuziriisa nubwo okuba otiine itaka rihango ahabw'okuba noosetinga ebihumi byawe aha, enjoki niziruga omu bihumi byazo niziza omu itaka ry'abandi ahi riraza ahi ziraaze hoona nizishanguriza ebyokurya niziija nizikukorera obwoki. Nduhukire omurimo ogu nagukorera omu Rugazi omuri Mbarara City yanja kutugambira abwaki nakunda omurimo ogu. Enjoki nizituheereza ebintu bingi, nizituheereza obwoki, zituheereza puriporisi, zituheereza venamu, so nizituheereza ebintu bingi. Ogu n'omurimo ogu ndikuteekateeka ngu buri muntu weena akaabe nayejumbiramu ahabw'okuba n'omurimo ogutarikwetaaga ngu osiibeho bwanyuma y'okusetinga ebihumi byawe nooza aha mirimo yawe endiijo kandi obwire bwahika noija noohakuura obwoki. Nabyo byona yabigamba nagira ngu hariho ebyo bikuteganisa enjoki kandi nabyo biine kutungirwa omubazi. Gavumenti yakubiire nenda kutaahamu purojekiti y'okuriisa enjoki ekabiire neetaaha munonga omuri abo. Twine abantu hati enjoki nizigenda obundi nizikyendeera ahabw'emibazi erikufuuhirwa omu bihingwa n'ebindi ebi bakuba nibafuuhiriza obundi emibazi erikuba etari aha mutindo. So enjoki ezi zaaba zigiire kushaka ebyokurya byazo obundi zagwaho ahi baaruga nibafuuhirira emibazi egyo obundi etari gye nooshanga ezimwe zaafeerayo. So ekabiire neetaahamu mu kukontrolinga na munonga emibazi y'ebicupuri kugira ngu tureke enjoki enyingi zitafiire kandi obundi itwe abariisa abarikuriisa enjoki tubaase kutunga ezo eziratureetere obwoki. Abwa TV West ndi Senyomo Gideon. Kuruga eby'obushubuzi ngaba nigakukibwaho Sauda Health Products Limited.